dok sam bio u Americi 20 i nešto godina, radite na kompjuteru čitav dan, pa najveće na kompjuteru, pa onda malo već slabije vidite, malo vam se muti. I prije 15-16 godina odem ja kod doktora, oftalmologa, kaže imaš 1,5, onu dioptriju malu, znate. Međutim, kako smo sad počeli projekt, ja stalno u tunelima, više nikad naočale nisam stavio, a mogu sva mala, sitna slova da čitam. Dobrodošli u Bosansku dolinu piramida, dobrodošli u Visoko. Nalazimo se ispod prehistorijskog podzemnog tunela Ravne koji krije mnogobrojne misterije koje još uvijek nisu otkrivene. Dosta smo ih otkrili, dosta su još uvijek misterija neotkriveno, pa ćemo pokušati danas da jedan dio tih misterija predstavimo. Jedna od misterija je kako se glavni vodič Ajdin Ahmed Spahić nije uspio osloboditi naočala usprkos svakodnevnom boravku u takozvanim ljekovitim tunelima. Imamo puno primjera, ljudi dođu sa dioptrijom 4 ili 6, imaju one debele stakle naočale, uđu unutra, kaže ja ne vidim ništa, skinu naočale, pa ja vidim. Međutim, kako smo sad počeli projekt, ja stalno u tunelima, više nikad naočale nisam stavio, a mogu sva mala, sitna slova da čitam. Semire, demonstriraj nam čitanje sitnih slova. Samo da ne bude kao sa Senadom Hadžifejzovićem i životnom energijom, eto sad imam i ja dioptriju. Koliko ti imaš? Pa dobro, ja imam, znači neću se hvaliti. Daj da ja mjerim. Staviš, evo ga, može ovako. Ajde. Koliko imaš? Sad imam i ja 80. Pa ja.